Dobra vam noć, poštovani predsjedniče gospodine Premoviću, predsjedniče opštine Berane, predsjedniče Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, gospodine Vuksanoviću, gospodine Dubak, kao predstavnik književnika i kao bivši ministar kulture u vladi Crne Gore, draga djeco, dame i gospodo, poštovani roditelji, predstavnici naše opštine, evo ovdje vidim u prvom redu i iz reda poslanika predstavnike i bivšeg predsjednika opštine gospodina Todorovića. Dakle, svi ste zaista naši dragi i divni gosti, dobrodošli na tradicionalni godišnji koncert Kuda Kolo, koji svake godine u decembru priredi neizmjernu radost svojoj najdražoj i najbližoj publici, dakle vama, sugrađanima, članovima svojih porodica. Kraj je godine i vrijeme je darivanja, pa je ovo način da vam članovi Kuda Kolo ovim koncertom daruju radost i čestitaju predstojeće praznike. Pored brojnih festivala i međunarodnih smotri folklora, kojih ni ove godine nije nedostajalo, članovi ansambla Kuda Kolo sa najvećom radošću čekaju upravo ovaj koncert u svom gradu, dakle za vas, svoje roditelje, porodice, drugare i sugrađani, jer ste vi njihova najdraža publika. Veliki aplauz za ovo što se oni toliko raduju koncertu u Beranama, ovom velikom novogodišnjem, i što se raduju da se predstave upravo vama. Jer su ove 2024. godine zaista mnogo putovali i bili mnogo traženi i vrlo često nastupali i u cijeloj Crnoj Gori i u ovom gradu, ali i van granica naše zemlje. Kud Kolo je direktno proistekao iz kuda celuloza koji datira od 1982. godine, znači možemo govoriti o više od 4 decenije bogatoj tradiciji. Brojna putovanja, festivali, međunarodni, regionalni u našoj zemlji, kao i veliki broj nastupa na značajnim manifestacijama povodom obeležavanja nekih važnih datuma, državnih praznika, kulturnih manifestacija i istorijskih datuma, obeležili su višedecenijsko postojanje ovog ansambla. Kud Kolo je u tom periodu osvojio veliki broj nagrada i priznanja, ali je osvojio i naša srca i podigao kvalitet kulturnog života i u gradu, iznjedrio veliki broj generacija talentovanih igrača, ali i vokalnih solista, od kojih neki danas imaju uspješne solističke karijere. Umjetnički direktor i rukovodilac ansambla više od 4 decenije je Milan Bojović. Večerašnji koncert počeli smo igrama iz Crne Gore. Koreografiju naravno potpisuje Milan Bojović. Moram da vam kažem da je ovo koreografija koja je 2012. godine na velikom internacionalnom festivalu u Turskoj nagrađena 3. nagradom među 20 zemalja sa 3 kontinenta. Ono što je, da, zaslužuje to vaš aplauz, ali ono što je večeras drugačije je što je ovu koreografiju izvela grupa bivših igrača kulturno-umjetničkog ansambla Kolo. Molim veliki aplauz za sve ljude koji su večeras nastupili. Dakle, ovaj divni ram i okvir na sceni čine bivši članovi Kuda Kolo, koji su ostvareni i profesionalno i porodično. Mnogi od njih su i mame i tate. Prihvatili su Milanov poziv da večeras koncertu daju poseban šarm. Neki od njih ne igraju već više od deceniju, ali priznajte da su večeras bili sjajni. Da vidim po vašem aplauzu. Ljubav sa kojom započnete da igrate u folkloru nosi se cijeli život, što potvrđuje i njihov nastup večeras. Folklor nije samo igra i pjesma. To su i putovanja koja se ne zaboravljaju, prijateljstva koja ostaju za cijeli život, prve simpatije i ljubavi, životno iskustvo i najdivnije uspomene. Ljubav prema folkloru zauvijek traje. Da li je to zaista tako? Evo, ja ću zamoliti Gocu da mi se pridruži ovdje na sceni i da mi kaže šta za nju znači večerašnji nastup. Hvala, Goco.
Dobroveče i od nas starih članova. Ja, prije svega samo da se zahvalim Kulturno-umjetničkom društvu Kolo i Milanu Bojoviću što su negdje učinili da naše zadovoljstvo bude veliko, da budemo dio večerašnjeg koncerta i iskreno ja se nadam da smo mi, stari članovi, dali dobar primjer našoj djeci, čime to treba da se bave i koje vrijednosti negdje da poštuju i njeguju. Hvala i uživajte. Hvala divno Goco. Dakle, Goca je govorila u ime svih ovih divnih ljudi koji su vam se predstavili večeras. Rekla sam i malo prije za scene da izgledaju isto kao prije 10 godina. Jesam li u pravu? Pogledajte kako su lijepi ovi članovi ansambla. I mame i tate su i roditelji i bave se vrlo ozbiljnim i odgovornim poslovima, ali ovo je nešto što treba njegovati našu tradiciju i običaje igrom i pjesmom. Hvala vam najljepše, jeste zaista divni, ali zamolit ću vas da se sada povučete sa scene. I večerašnji koncert je, kako to obično na Milanovim koncertima biva, spoj mladosti i iskustva. Vidjeli smo veterane, dakle starije igrače, a ona je jedan od mlađih članova ansambla. U pitanju je jedna moja miljenica, ali ja mislim i miljenica čitavog grada i publike u ovom gradu. Ona je učenica osnovne škole Vuk Karadžić, uspješna je i odlična učenica, sjajna je učenica iz škole osnovnog muzičkog obrazovanja u Beranama, zatim pjeva u crkvenom horu Mladenci, vokalna je solistkinja u Kulturno-umjetničkom društvu Kolo, izvanredno glumi, pjeva, recituje, odlična je kao moja koleginica, voditeljka. Dakle, jedno dijete koje je umiljato, vaspitano, odgovorno i beskrajno talentovano. U pitanju je Darija Aković. Zamolit ću Dariju da nam se pridruži. A ono što želim da vam kažem, ona nam večeras pjeva pjesmu Pjevat ćemo šta nam srce zna. Sestrice, pjesmo sa planine,
ćemo šta nam srce zna. Pjesme sa svih strana planina, čujte me, ljubavi sam žena, jer je pjesma jedna nama suđena. Koreografija koju ćemo upravo vidjeti je stara koreografija koji će nam večeras na sceni Centra za kulturu izvesti prvi ansambl Kulturno-umjetničkog društva Kolo. Ovo je vesela igra koja iskazuje radost i zajedništvo u nadigravanju momaka i djevojaka sa sitnim koracima i divnim cvjetnim kostimima. Ova igra, nazvana je Popodneblju iz kog nam dolazi, u pitanju je centralni dio Srbije, Šumadija. Koreograf Milan Bojović.
lijepo su nas ove hladne decembarske noći ugrijali folkloraši iz Kulturno-umjetničkog društva Kolo. A ova koreografija koja slijedi pokazuje koliko su talentovani i sjajni igrači Kuda Kolo. Vidjet ćemo jedan sjajan igrački par iz ovog ansambla. U pitanju su Milan Knežević i Tea Otašević. Oni nas igrom odvode do Bugarske. Gledamo bugarsko kolo ili popularnu bugarku u izvođenju ovog sjajnog dvojca. Koreografiju potpisuje Milan Bojović. Nemjerljiv doprinos u radu Kulturno-umjetničkog društva Kolo i značajnu podršku pružaju i članovi upravnog odbora, gospodin predsjednik upravnog odbora, gospodin Tomislav Vasilijević, ali i članovi uvaženi doktor medicinskih nauka Milovan Živković i gospodin Rade Kljajić. Kao muzička podrška tu je od osnivanja Isako Beganović, a za saradnju i razumijevanje Milan Bojović se zahvaljuje i direktorici Centra za kulturu Tamari Kenjić i cijelom kolektivu Centra za kulturu. Sad mi je onako, kako izlazim na scenu, došapnuo, izvinjavam se što ne znam puna imena i prezimena, da pozdravim njegove drage prijatelje koji su večeras sa nama. Dakle, dolaze nam iz kulturno-umjetničkih društava iz Petnjice,
gospodin Sinan Tiganj, dakle KUD Bihor Petnjica. Tu su i umjetnički rukovodioci Kulturno-umjetničkog društva iz Rožaja, gospodin Meco, i iz Tekstilca iz Bijelog Polja, gospodin Emir. Molim veliki aplauz za naše goste, jer folklor upravo i podrazumijeva i saradnju i druženje i ljubav, i svojim dolaskom oni večeras potvrđuju da je zaista tako. Ali folklor predstavlja i stvaralački tok u narodnoj umjetnosti, neprekidan i veoma živ proces iz raznih perioda prošlosti. Folklor je istorijska kategorija i stvaralački proces. Ova koreografija koja nam upravo slijedi zahtijevala je ozbiljno istraživanje na terenu, ali i putem literature. Milan se ozbiljno posvetio tom poslu i na repertoar KUD-a Kolo postavio je igre iz Vasojevića. One su simbol starog doba i tradicije u Vasojevićima, njegovanih kroz običaje, igru i pjesmu. Ova koreografija je premijerno izvedena 2015. godine upravo na ovoj sceni ovdje u Centru za kulturu. Dakle, gledamo igre iz Vasojevića, koreograf je Milan Bojović. Čestitke na ovom ozbiljnom koreografskom zadatku Milanu Bojoviću.
Iza scene je vrlo dinamično, dakle, koreografije se nižu, a učesnici moraju da se presvuku i pripreme za sledeći nastup, a mi ćemo za to vrijeme uživati u muzičkom nastupu neko ko je vrlo drag i rado viđen na svim svirkama u Beranama. On je prijatelj Kulturno-umjetničkog društva Kolo, a veliku popularnost i našu veliku podršku uživao je i u TV serijalu Nikad nije kasno, u kom nas je predstavio na najljepši mogući način. U pitanju je Petar Dević, naš dragi gost, koji će ovaj put imati i muzičku podršku stare trube, kad zatrube, kad me đavo odnese. Budi hrabra, stisni zube, nek te pesma ponese. Doluje, doluje, šta je tu je, ne plači, veseli se s ljudima, udahni me grudima. Stare trube, kad zatrube, kad se tečnost dolije, svi vojnici nek te ljube odavde do Golije. Dolujem, dolujem, šta je tu je, ne plači, veseli se s ljudima, udahni me grudima. Osjetit ćeš penama muziku stenama. Laj, 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 laj. Laj, 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 veseli se. Udahni me s grudima, osjetit ćeš venama muziku stenama. Stare trube, kad zatrube, kad me đavo odnese. Hvala. Nikad te niko neće voljet ko ja. Na 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 na. Nikada. Malo nam je trebalo, znaj, samo malo, još jedan san. Za nas bi procvjetale ruže da si dočekala sa mnom dan. Ti
Majice bi nas pjesmom vodile, znaj, sunce bi nam opasjalo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav svu. O, samo da si ostala tu, ali nisi željela to, ali nisi željela to. Nikad te niko neće voljet ko ja. Na 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 na. Nikada, nikad te niko neće voljet ko ja. Na 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 na. Lejla, Lejla, Lejla. Rado bih se odrekao tebe, ali kako kada srca nema, tebi reći nisam ja za tebe. Mila moja, stvarno srca nema. Rado bih se odselio negdje gdje su ljudi svakodnevna stvar, tamo gdje bi neko za nas dvoje makar pomislio da smo neki par. Ali ako baš vas zanima od svega toga, šta bih ipak ja onako za sebe izabrao? O, ja najradije bi sa njom ostao i na uho joj tiho šaptao, kada bih je čak i volio. Najradije bi, ja najradije bi sa njom ostao i na uho joj tiho šaptao, kada bih je čak i volio. Najradije bi. Rado bih se odselio negdje gdje su ljudi svakodnevna stvar, tamo gdje bi neko za nas dvoje makar pomislio da smo neki par. Ali ako baš vas zanima od svega toga, šta bih ipak ja onako za sebe izabrao? O, ja najradije bi sa njom ostao i na uho joj tiho šaptao, kada bih je čak i volio. Najradije bi, ja najradije bi. Hvala vam puno, bili ste divni. Slijedi još jedna vrlo zanimljiva koreografija. U pitanju je Skopska Crna Gora. Na repertoar Kulturno-umjetničkog društva Kolo postavio je bivši igrač Zdravko Vuksanović i ona se prenosi sa generacije na generaciju. Skopska Crna Gora je ime planine, ali i ime jedne oblasne cjeline koju karakterišu etnografske, folklorne i dijalektske osobenosti, na čijem području se nalazi najveći broj srpskih srednjovjekovnih manastira. Na njenim padinama su i gradovi Skoplje, Kačanik, Kumanovo i Gnjilane. U Skopsku Crnu Goru posle 1918. naselio se i veliki broj
kolonista iz Crne Gore. Dakle, gledamo koreografiju Skopska Crna Gora, koreograf Zdravko Vuksanović.
Budućnost svakog društva u cjelini počiva upravo na mladim ljudima. Tako je i budućnost kulturno-umjetničkog društva počiva na podmlatku. Mi večeras gledamo sve koreografije, ne zapravo sve, većinu koreografije, ali gledamo sve podstave kulturno-umjetničkog društva Kolo. Ovo je grupa za koju Milan kaže da najviše voli da radi sa njima, jer su najiskreniji, najposlušniji i najmlađi. Oni po pravilu izazovu najviše vaših aplauza i najviše vaših simpatija. U pitanju su mališani uzrasta od 6 do 10 godina. Dakle, podmladak kulturno-umjetničkog društva Kolo. Oni nam večeras izvode Igre iz Srbije, a koreografiju potpisuje Milan Bojović. Molim gromkim aplauzom da pozdravite, da vidite kako su divni i lijepi.
Da čujem još jedan veliki aplauz za ove mališane koji su upravo nastupili. A i oni su zaista zaslužili veliki aplauz. Ova prva postava presvlače se iz numere u numeru. Tamo iza scene je jednako temperamentno kao i na sceni. Veliki aplauz za ove mlade divne ljude koji čuvaju tradiciju od zaborava na ovaj način. Temperamentni jug Srbije oslikava se i kroz nošnju i igru. Sve specifične osobine jednog naroda, kraja i podneblja, pjesma, igra, temperament sakupljeni su i objedinjeni upravo u folkloru. Potvrđuje to i sjajna koreografija. U pitanju je naravno Leskovac koju je na scenu postavio Milan Bojović, koreograf. Kut kolo, koreografija Leskovac, uživajte.
Moram da vam kažem da ste vi zaista divna publika. Družimo se gotovo 2 sata u ovoj predprazničnoj noći sa Kulturno-umjetničkim društvom Kolo. Vidjeli smo sve planirane koreografije, sve postave Kuda Kolo, a sada se iza scene desio jedan spontani, divni dogovor i ja vas pozivam da učestvujete u ovoj poslednjoj numeri koja slijedi. Dakle, Peko Malezić kao stari član Kulturno-umjetničkog društva Kolo, koji već nekoliko godina ne nastupa, je ipak prihvatio Milanov poziv za večerašnje druženje i tu je sa nama. Sa nama je i Petar Dević, koga smo malo prije slušali, koji je napravio sjajnu atmosferu. Sa nama je i Sako Beganović, koji svih ovih godina pruža nevjerovatnu podršku Kulturno-umjetničkom društvu Kolo. Oni su odlučili da nas pjesmom malo provedu kroz prostore Balkana. I bukvalno, ali i kroz svoje koreografije koje igramo. Ovaj put, ovaj sjajni ne trojac, nego četverac, jer njih trojica nisu htjeli da nastupe bez Milana Bojovića. Dakle, gledamo Peka, Saka, Petra i Milana Bojovića. Pjesmom nas vode kroz Balkan, kroz Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, a ovo druženje počinjemo pjesmom Još ne sviće rujna zora. Ajde, dragi moji sugrađani, zapjevajte zajedno sa nama. Još ne sviće rujna zora, još ne trepti lisa gora, ne čuje se ni sefira zoru da najavi, zoru da najavi. Ne čuje se ni zefira, niti svirka od pasira. Tišina je svud okolo, sve živo počiva i sve živo počiva. Nekad davno orkestar Karavan sa Pekom i Sakom. Pero je posebna priča. Sad osjeća radost svoju, a od mene radost bježi daleko, 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 daleko. Pristaj, Petre. Hvala lijepo. Oj moja, ružo rumena, što moja, oj moja, ružo rumena, što si se rano razvila, što si se rano razvila,
razvi me, rano proleće, razvi me, rano proljeće. Stani, stani i bar vodo, i bar vodo. Kuda žuriš tako? Kuda žuriš tako? Ja imam jade svoje, jade svoje. Meni nije lako, meni nije lako. Povedi me i bar vodo, i bar vodo, do kraljeva grada, do kraljeva grada, jer me tamo očekuje, mene čeka udovica mlada, udovica mlada. Sve zatera mjeseca, zagonoga ocjena, za Goricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Za Goricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Daj mi malo vodice iz tebe rušice, ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi zbog sinoće besjede. Ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi zbog sinoće besjede. Zbog sinoće besjede i rumene jabuke, drugoj daješ rumene, meni daješ uvele, uvela ti duša ta. Drugoj daješ rumene, meni daješ uvele, uvela ti duša ta. Hvala puno, živjeli. Hvala ovoj divnoj publici. Hvala posebno gostima. Hvala roditeljima i prijateljima društva. Hvala i mojoj porodici, šta ću.